Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ANGGA Ariel guys. Lihat guys, kacamata saya sangat heran guys. Ini kacamata kesetiaan guys. Karena semua orang bakalan setia sama saya kalau pakai kacamata ini guys. Kalau mau pinjam bayar 2 juta guys. Ya seperti biasa, makan lagi guys. Makan sore sama nasi sama kulit sama apa ini teh mustofa sama tarasi kayak wortel. Guys, apaan ini guys? Wow, mantap. Ya udah ya guys, seperti biasa ya, sebelum kita makan lari kacamata tiup piriwit, terus berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu barik lana mimma razaqtana wa qina adzabannar. Terus ngahawapkeun mana sama tarasina. Aduh, ieu dah mantap namanya guys. Celada deui moal mah. Betak aman kana beuteungna. Makan kali ini Ariel tidak akan banyak berbicara ya guys, karena soalnya takut keselak ya guys. Wapkeun gurih. Sehat guys, wortel guys, sehat banget apa namanya.
Sambal talasina mantap guys. Ya, memang yang dibakar karunya kayak kapasan deui kan. Kawasa. Memang jadi tahu tempe. Kayak saus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo guys. Baru selesai ya guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ya udah ya guys, sekian dari saya. Oke guys. Aduh. Udah kenyang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.